Give us the days our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the hands of the devil. Omo kanasa enti hwade bi wo hata wasudi na hwade bi wo hase me breaking niam kakra ma wate ase na ma kire wo the sources any African countries ni bia o magye marijuana no e de atom was call me the ganja farmer, call me the ganja farmer. Deep down in the earth where me put the ganja, deep down in the earth where me put the ganja. Systematic fa eniam to soma me. Deep down with the bowl, deep down in the earth where me put the ganja. Babylon come here to Gunamian. Through Jajableasa I with North good vibe man. And me through me dear artists with ganja in the land. Make doctors get enough medication. And also do them a call, give it to them the sick patient. Make get chemists get enough medication. And also them call the breed and medication. Make singer to get inspiration. And so do them call the breed that my message upon the land. Me chant, yes, I am a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth where me put ganja, Babylon come and light up on the fire. Me chant, yes, I'm a ganja planter, ganja farmer. Deep down in the earth where me put the ganja, Babylon come watch upon it. Come and say, ganja, ganja, ganja. If you know you don't want to tell me that, call it salamisilai. If you want, call it that marijuana. If you want to call it indica, you burn it, you tell it and post it in the paper. Lord, that me so love and my da. Way aya and Samoa, opening to nyomono. Ya na what is a workers and some no ewum. Yes, I'm a ganja farmer. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth where me put ganja. Babylon come and the light upon fire. Me chant, yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth where me put the ganja. Babylon come yaya. Well, it is like a 10,000 Babylon in the year boot van. Wanna come to trespass on the east man than Ganja land. 10,000 Babylon in the blue van. Wanna come trespass on this land. Ganja planter, call me the ganja farmer. Deep down in the earth where me put ganja. Me ganja, lodi, ganja. Me ganja. Call me after 7 o'clock. I know pay my catcher say you better in some bebre na. Yadi achiro ni nyina no the legalization e won sansam no ma yankwa homa no so na yenim komo kakra ye ne ato york na 18 komo ma catcher say you be co break no we call Central Regional Chapter of the Rastafarian Council of Ghana. Yeah, you from say Rastafarian Conscious Youth e was Central Region which say this is the right opportunity nti ma menim komo kakra ne hwe the motive behind. Ato york, good morning sir. Binu york, good morning. Morning. Patrona, apomo te say. Janadumo. Yedanyamiase papa. Yesu so yahu ye. Munin some for edin komo and amo say this is the right opportunity Ghana for the issue of unemployment no. Ye betimi and no say mbrase bedo for no je marijuana na etum wi a obi an kwankwaje ne lances na onya adwuma. Ye pese ye hu the motive behind wadama. The motive behind it, I say, Adea Akye Abia, we have the airport in the acquired a Western world, and in Passion in India, Omunia free home, nearly free. Yet your mayor, they acquired a Western world, and now Munia Paso Patri, we go, once a man, Omuji, Yana, we need to number 5 and win papa at the Bobra. On my you doing it also. And yet I hear you, just to say, you my body, we are seeing Astra and Asa Aboyabo. In this, a minor dear to Musana, yes, a young to Museko, fan says will be unquake a calunti. What the license, no name for you, which you have Banasa, even if you came from a Banasa, your brand about Cosso, Puntu Baba, I be calling will be a mine a baby, Juma Yabi, and not a mine a baby, because it came from Babano, as so. Because I'm a minor, I walk. If you have my money in the US, Canada, Colorado, and I might be no Omunia, Abobra, into the best media, let the Ghana and Primpa, into me Panyasho, Hakra, Nayatomo, because Omunia, the new Kate, Yadi Bobra, Papa, a good you use. Into
se you to no kum ekoma anasem ye de omu shema lam say ya do so ya asole ya yen so ni na say ye be jai because sabe okosha ta trim hwe be bu egu no so ho be wu e no wa sa na ni wo be dua eduaba ne keke acha 3 months aburo so 4 months wo be nya ni sika efiri mu no eno de yin na ye ebe trefi ho kunkum ne amro bebrebe abi ebe yi efiri ho because ejuma beba ejuma bebu ye be ejuma efiri ye be sika efiri nti de ma ye kan sa ne sa eni sa owura yok nipa bebre ewo me ba chawo me nkan yok omunya Ghana hakura pharmaceutical companies bebre wa herbal companies bebre wa omunya bobra nti ya ko ba ta de se ye bia omunsu benye bi ya ye nduro a ese yare a etu yare a sanka so nti ebebo apa na Ghana nso ye yutu na do so ye nso ye dwuma ye owura yok eni pa bebre me ba chawo me nkan very well. Any bebre ewo perception bi se sabi obi a wonum wi bia no eya na yeta hunu ade foforo. And this time round and unyi ni say eya be ye bibia sa perception no be koso atena honom sa manfo bebre kura e ka se sabi afei kura ne yebenya wone a wo adwunumu hawo bebre pa ewo omayimu enam sa enuboni a yebegide atomu ni ade Obeka ne sen eja se asemi we ni ya no na me ka sa de me ke sisi wan se en sisa we ni ko ye kan wa sa na so ye bi boni kura ne se research na di sia tere eji ya di boni free ho esen ya di bebre ni nya no bebre ba se adu po bi na ya di atu ye trim adu bi ni ya ka se ye trim se sa net na we no ye eduro ankasa esa yari bebre na perception and that say trim na ma na ba ko so ne se ko so ye se ye leader nti ye fam be fi na man for no so ya se ye ho ase ye pa na se ye ko pa na se ye ko nti nti se ye ko sha kokko na de ko akwasha no so enya wi ni nko na ye ho enya ma boni bebre ne de akwasha wa ye ho na ye say the devil finds door for the other hand nti abanta ne kwa kwasha wona to okonu mi wi no obi mpa na oso no no asma bi no okonu wi no asma ne fe no so o eye problem bi no ko ma bi e fe no so na nka owo ye funya de bi ni ade e fe no so ba okwasha wona okosi wi mpa na se okwa akoto no kura no obi ani se akono dumbone na eto ho nti okosi wi ebi nso na enye wi ebi na dumbone foforo bi mpo na okwa akoya enu mpo ekumi pa na se enu mpo ese ni papo chen wi no we no anya boni na we no anya depa sorry anya ade ekunipa na say ye ko wi asimpo a 2020 2nd December na World Health Organization UN World Health Organization chatted on drugs and narcotics ever ka say marijuana anya narcotics bi ena ya kwa betin sini ade nso a it's not medicinal ya prescribe man for enkunipa eni tuna Ghana mana ya party no for medicinal use enti ya fa she trim se enkunipa enkenipa ne ndro bebre mpo a ya toto no bebre wo mpa we no na ewum ya da frafra na ya ye enti ade ntina ya se enkunipa nti se enkunipa sabe omo US ne Colorado ne ada country Canada no sabe omo ispanyo man sa na na sede mokrata ya mo dia ba bonte so bra mo ne no crime rate is what ya ko Netherlands omo change omo prison into affordable homes ne way for inmates and immigrants omo ni be that for them to rent at affordable homes omo they provide a space for people and jobs and yes be say nipa and say be community yemma ho kwai mum yenye ho abutre ntene se yen license no nti yen hwe dia amai no be ye emergency bia o be take in place of another in support of the omaye no okay enti yo ma memra mu kakra ebra na mo ne nsam trofo din komo e wo central region no mo dia todwa e kere se mo da mampani na do danko akufu ado asepa for this point ye ba betru no and secondly no so no mo ka se one district one factory ho nsensam na be ya
and can ukra yam fish and ukra in any idea sana mo kan asem no asem no sa pepepe enti one this one fact na ye di wi ni ba mu no na ye no sen ye de ne mo pese ye nye ne den ejampa to na sabe ye ma ho kwan se yendui de beda ne bi ebeni ye betwa na se ye beti ye to ya nti sabe ye tin raw material sa akoton ama abrofo ne sa na ye de kokoo ni nyama nta nyenye ti pepe bia mfiri mu no nso sisi anso eni de ya ba ye betumi dina Ghana ha ahwede amanfo ne de ye de mo pese mo de ye wi ni ne hu beebia ni ya to twene ni bia ne kura ye fiber very useful nowadays I can say ija de nti nka ye ntimi ni tanya so big factory mpa enya small factories di mpa ya aba employ the youth teaming youth e waka na yenye dumanyi enti ato eno sa na ye tiwi no a na ye de akogu ho sa na say yen turn no into something na very useful to the society and I say my Ghana na e de ade na mo person ka ato nsa me kasa me kasa eni say ye turn raw material no sa nti e betumi attending into something different. Bibi to say. Yan fa le Ghana na yesuru, yan fa nya hwe. Ye do enumpo, e say partner ya party say go for license. Nti mindi ni say obi a keke, another license ya de be check keke. Nti you obi a no be bi aye. Na nti who do we na say the party na let's change it to something different. Put it to something different. Nti to you ato your kwame ne wo kasa no. To you ato your kwame ne wo kasa no. Wato me bawo, e ko Germany ni Adea. A lot of the cars are ebano. Dashboard ni here from fiber, from if I say marijuana. Enti ye benya nyama bebre even the ni seed ni kura no. Eno na ye ko Israel. Upra after this stuff, ye national ye ko Israel. A lot of the ato your kwa mate de wo kana se wo ho. E wo Ghana no. Hello yo from marijuana seed. Enti a lot of you betumi nyama bebre you betumi free ma let's put it to good use and nyama bit is saying and you betumi dey aye to you nyama bit is saying hello yo me busa say one say oh treat him the benefit angle of it na me busa say to you ato your kwame ne wo kasa to your best of knowledge you know a dear product na ye dey wi no be ya e betumi abo just mention one or two bi na area there. But hair food, very useful. The fair nyama hair food, very useful. But when I make up a connoisseur, fiber, and also fiber now, and I'm saying modern cars never be bringing that board, no, out of marijuana fiber, and area. The best means so. Na fina kurano sumpuna ye with no kurano sukura everything as fertilizer. A fat. Abajo I ato yo mo nyi ni se ya kreti bibia ma wan hwe ya wo kyena bi edi animu no ye nim se ye society ye wom no se obi enum wi a ya na ehunu se wo ye nipa foforo bi ene ma boni bia ekoso e wo certain community a na ye de yensa tretre sa ankofo no so ne ade wo nyi ni se ye kreti impression bi ama the level of impression ye kreti no e be very high. Mpacho da bio. We are still done one hour than a movie. And I'm just saying we live in the global world. In there yes, idea, you see how you practice democracy. Yes, so you are doing the same thing. And now you see I am family master. Yeah, the smoking of wood and the use of wood in the air possible. And before finance be the best way to control drugs is to make it free in a way so that you can control it. And yes, service among fun better and I say ye be ama ye could say be we are saying about better and I say you could be the money. And no bona ever who says na I dream you were father and sister. Okay. Okay, into the you see an old and man in free. And I'm man in free loan so we did say and yes, I said young for smoking. And the yakasa yamma quite in no crano. And yet good for smoking no.
patrol you for medication and industrial purposes. Into Mindin this, and I'm a kind of Mindin this, yeah, Baba, and smoke, crack, Okay. and no smoke couldn't put the air can cut and on the other, Mika says it's 5% and 10% of this use, and I said, who's some car. And this amount of any agents, and yet, say, young ship, Nayama fine. Now, ye did the Bruni, Juma, Eberbois, Yan Casayan, ya Pubu, and Eberbois, Emma, Yem, and man sending you snail my new to my yard. Yem believe me, a binding be and a binding my Jumana, I push school in a youth friends and graduate on employment and your baby. Because the millions of Juma, multinational baby, or the Amupre, I deal with I Abobra, in this year. Ebe tumi bia na ya ton o man no be space free intimidate say na mechanic and mean say o man ya say go for license na dia second you do we na it is left to the farmer say farmer na nkasa employ with and means that he will dispose it and after he will sell it off. Thank you very much, Atu York, member of the Rastafarian Council of Ghana, and my now I say for your time. Tia do be see hana. So they make catch that one on say and you na ebo e background no. Tia. Eliza, yet out of the sky them spitting fire, and I'm a little youth. Abusia on the line. Dr. Akwesi Osei. Ora na me no AD enkomo no. Na wode nsam kakra atu dwafa de ekoso no ewo emarase bedwamu no ma yenko doctor nche na wo moye with certain education bi na ye hwesa de enema esi eko. Doctor, good morning. Hello, good morning. Doctor Mpacha na pomu tisai. Adea Akye Ajana dum wode achayen. Doctor no pe de ye ba wo nchen na kire se the issue of marijuana ye ka ho asem no. Na wode susu sembi ne afutu sembi ma aban for the legalization of marijuana. What aroma e na opese Ghana 40 ase. Well, that's a channel telephone now. There can say marijuana no aban say o ma kwan say yembia no. As say yenya ahweye. Na menchelu kakra marijuana no okay, yeah, we no. You we ahodo bebre na ahodo mienu a ya sheda asua enime ho nim de dodoa eno eye we ba kombia ye frano cannabis sativa ena na ba kon for produce cannabis indica na ensoya ewo mienu no say sativa no endro bi a ye frano THC tetrahydrocannabinol eno ena unoma when so ye show high na answer the just require about so eno na enkrofo enom the year 77 ayamran 7 yamanema keka ka ho omo anije eno no sativa THCR endorse pa ena ba ko aka no the indica eno THC no mo kakra eno 0.3% credit na no enso adufofo bi o mo ye friend CBD cannabidiol no no yetimi de enro yi nema bi film de ye enro ye ne hunro ene cancer no ni manema enro inti eboa pa ena eno so ne midua no so yetimi de ntoma kora textiles eti eno no de for industrial and medicinal purpose eti eno de enkaye na no na abana ma ho kwanse nkaye ndua na yentimi ensanko amano ne ene ne keka ho inteno de enkenye bone na ne bone ewo mu ene say sa wi mieno no de THC dose no sativa ene de THC dose no indica no ne mieno sepa enti akwai se kunin ahaban ene besepa ahaban sene penifo kano besepa ahaban kunin ahaban ye taso banya safuni won sheda nim ho nim dia enti nimi nyina be hon ma ono a wodua na de wonim enti cannabis ahodo mi no esepa na haban ese enti waba ho kwanse yedua papa no obi bedua bode no afra ebeba sabebre sese kura yemba ho kwankra se ndua no ndofo dua bone no a wo no me high sese kura emma ho kwa no na yakoma ho kwanse yendua papa no yebedua bode na afra enti ye adwemo hawa
and yinya no ebem koso mroso enti yeni beba to na kasika ye hwese benya free wi papa no duano no ye de ho na ebehwe ohawa e de abre no sisia meno kase afibia no yenim se ye share GDP gross domestic product I don't know eye yesika sam sene koma no impromptu ibeyine yesika sam ebeyine no no ye sure 7% or hantu bia so 7% and GDP ye sure now manu nyina no sese me no kasa ye nyino no number 3 and 4% be 3 and 4% and ye sure 7% just like ya sure 7% I ke be nyina by 11% and no man dia we 11% e cost ben fie mensa we develop world I don't know usikas mako ye enti na ye ko sure 7% dada sese kura no na ye be bo ho be 10-14% a ye sure no na ya de be ha ye nti be catch ban say yen hwe ye mekra no menya pa ka catch aban say ma on fa ne sa en shakrata na say ma on sign na yen twen na yen bobo e ho o ma no enkosi pepe so ya ye hu say afa de sign na obi dua papa no dua bone no frakra en hayen embo ahobwa America no ebi ni say en ka ya tete narcotics control for no e bebre ya fa nipa bebre e do ma sheta o ma no nyina mo aya mo tete a o betumi hu difference nsakwe o we papa ne we bone no ahwa na komotumi actually abone for na person dua bone from na fence no a police force ya mo so tete a mo so hu difference na fence no laboratories a ebetumi ami hu say we papa we we bone so enso ka dey be bebre na say aboafo nso behwe adwum yare so bi kono we bone no adwum yare a aboafo nso behwe no so kan so ya tete bebre na bagi so ebehwe adwum yare nso ka dia hweta manu nyina no ye no side a ene na ka ya hogwa akodu baabi a ye betumi akasa wie no ye ma hokwa ne kodu side a ye ma hokwa sisi a ya de be hadwen na meka menya okomshafo bone nanso adekwa da hopefe se ye ma ade ho embra akwana enu fie no wo hu se tabi wonom wo adwum yare no bɔnte no a sisi jeans no ebe plus we brain never jeans Doctor, many Rastafarian about Kwakasa Sia was one who cried or suggested to the government, Sabaya, the issue of 1D, 1F and Nka, Yenyebi, Sabaya, a banny between Yeska, only a yadrin waha. Menino Yadrin, and a Menino Yadrin says, somebody catch Chimono, and Chimo Mediabay. Yahoo work could do the Pia, Yenitma Hokan, the Anakaba Hokana, say party, a who want to look, and Crawford, a baby over first parliament, everyone such shall say. Yema ho kwani nua wie no one of them wie no bebre ebose hey afede enya ho kwana se betumi anu wie no enso nya sana na embra no kan no and embra no enkase yema ho kwama amafo no wie emu sese na me no kase kwa emra makona illegal so be benu wie ye legal no and say ebetua for industrial and medicinal purpose enso so no the for ho ye kase and fabonya ho wie crackers na sese koma 1D 1F and America na home to science the brain and no dey ka ye kasika in your film $3 billion in 3 years no kore any kebenyaska na de ma chichimo no sika na benya no wodi mbo ho na ebehwe o hawa o de brain de na bi kan so nya no kore wi enom emma adwemo haw enya no kore wi enom emma adwemo haw bebre uba na say ya enipa 100 enipa wo hade ebehwe mbia no Modriasa, we no eka hontena omo enya omo yare de bae. Tese enya papa ma o man Ghana se ebeje saade na tum. Enya papa me ma fato according say surface mining small scale mining na ye ma ho kwan say obi ebetumi at to surface we from the gold assassinate surface mining ye ma ho kwan no ene and aji and some cry. And I used to essay, and then I'm saying, used to essay. And young one was say, no film, you know, you bet cry in sue if you are man on me, I know. Says the cry, men can say, why not a pipe of cry or a dodo say, and no, just a water sachet in my name. I know so, and it's also the bread. Ain't it sounds and I read, so say, oh, my hope, the bonnet, I bet frano. You believe you be who say you hurry and anya na sa so akachi na sesi ya yemu bi ehunu
na yɛbɔ aban kokɔ no wɔnhwɛ no nkyɛ na sopam nti obi ka sɛ Doctor, finally nipa kakraa bi na wɔn no ɛpɛ no ɛde abɛsɛe nneɛma bebree ama ɔman no. Yo, finally, doctor, yabɛduru point bi a ɛnkyɛ na yɛkɔ akɔto aba yɛnim sɛ yɛn nuanom Rastafarians ne wɔn a wɔgye dreadlocks nneɛma edie no ɔmo dɔɔso paa ɛna ɔmo nso fight sɛ ɔmo bɛnya a certain stand bi ɛwɔ aban mu na ɔmo nso atimi ehunu sɛ ɔmo vision ne adeɛ ɔmo atimi apɛsiw aban no nso bɛhwɛ from that angle no. Na wawe sadi amanfo si esi tu no for sadi aban no pese okɔ nanim politically breaking the eight ni ade no saade we no yiri se betimi akyekyere aban no nsa de agu no ho se me ko stop saade wan hwe ya na me lose vote bi na politically no touchlight bi betimi ato wa ha na eni se ekoba ne sa na me je se eni se ekoba ne eni se ba ne sa na sabe rasta finance mo do so o me yi eni pa 30 million enu be 15 million at about rasta finance mo do ya he nti ni se aban ehwema obi ekyimkyim ne nsa e wo bi di ho aban no ohwe we aban na ohwe na ho sisa de enyema wa enyema omona yeso tun jaw na so kasa enyema omana ntinti na oma nipa bi ekyimkyim nsa na sebe aban kasa no won kasa no wotima woma oman amanfo no na atimamfo no na e wo he nti ni se etimi ko ba ne sa kra Adopay my nurse for your time. Yeah, that's Papa. I mean, Dr. Akwesi Osei, former CEO of Ghana Mental Health Council, and I don't know a team come. Bringing the time to exactly 8 minutes after 8 o'clock. Now, no pay. Sadem di kan eka ho asam de kire wo no. Ho asam ekoko the legalization of marijuana. Na eba ne say no a sadem no pa me di kan ekire mu e de kire wo no. Enipa bebre efra say ya always concerns bi e de fa ho say ya nye careful ebe hadwen na wodi etie Central Regional Chapter the Rastafarian Council of Ghana ya omo from Rastafarian Conscious Youth na omo kire say Rastafarians Conscious Youth has advised unemployment as unemployed Ghanaians youth to secure their licenses to go into the cultivation of marijuana to get themselves in some income. The group has expressed gratitude to President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, parliamentarians, and also Interior Ministry, and all stakeholders who contributed to seeing Parliament pass into law the Narcotic Control Commission. And according to the President, Ja Edi Bongo, and the legalization of marijuana. The issue of unemployment, and also so to me every hall. I don't pay me nim. Said what Jane is it here? Your comments, your suggestions, as well as your advice to the government on the issue of legalization of marijuana. Dr. Ekasa, what is our cancer? If care is not taken, one here, Bunkum near the friend nifa, na the nifa echo frabunkum. What is an amene at 2 York Ekasa no so, no so make it the same thing, say, we know ya chemu your papa and a bonnet. Nipa no num we no. Wonim papa no and a wonim bonnet. Do onim one say ye ton we was certain corner bi. Ninti obeko na wakwakotobi. Enti yana Ghana for so who say obi am pempi no. Yana wata kasa Rastafarians kasa no. Yana ni su ene ne ban no enye wo mu nyina ebinom de. Na so no yana e hadwen. Na ye ne semens for be di enkomo. Ma memfa won go through quickly na ye ne semens ba for eni enkomo. Wo say call me the ganja farmer. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth where me put the ganja. Deep down in the earth where me put the ganja. Babylon come eat an man. True Jah bless I enough good vibe man. Now true me dear artists with ganja in the land. Make doctors get enough medication. And so them God give it to them sick patient. Give it to chemists, get enough medication. Make singers get in some inspiration. So them could spread that message upon the land. Me chant, yes, I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, what me put ganja. Babylon come and light up on the fire. Me chant, yes, I am a ganja planter. Call me the ganja farmer. Deep down in the earth, what me put ganja. Babylon, come watch upon it. Come say ganja, ganja, ganja. If you know you one, call it Samilesilia. Or you know want to call it marijuana. Or call it indica.
Me banna eat a Charlie push out and that mean the people. Lord, that's how me love ganja. Ganja, ganja, ganja. Yes, I am a ganja plant. Dear for all the occasions no and one a ban exclusive boutique Santase runabout next to Fidelity Bank Santase branch a ban exclusive 0208 116 654 0208 116 654 a ban exclusive Osebrana yeni enkoma remember say ye what miso and a 5G for all your programs, for all the occasions and all things around. What's a bra? Beji na efakwaye wa jumano mizo and then a 5G programs bia just come to Sompa 93.1 FM. Bra your premises ase ubenya bi mizo and a 5G and one year decro e ye kama. For number is here na ye ninkomo 0246 270 0246 270-221 na yenin komano pay sika sama kire wo so a you shouldn't forget say the praise to be a Otua Second Rural Bank Abba for so many years in here track records no a positive on the part of Otua Second Rural Bank akwadana dachi dia na kire wo so ya wo pesika na wo de atwitwa age wo ho interest no et saying baby a wo kone nam ye age wo sika gina dia. Don't forget, sir. Remember, the name is Otua Second Rural Bank. Wanwana yede ekro. Otua Second Rural Bank. Kofia se mampong ejura se pebokrom. About 4 macro. Ya chere se bebia. Enama juma pa ya wo yentino. Adie bia ye chere wo so obedwan to Otua Second Rural Bank no. In terms of banking there, omo wo bebia. Omayimu obia ji wo mutum se ampa. Wadwuma omo ye no. Ejina brane. Emaya no wo monte so meba kakra bia wuntimi ntam koto bank o meba wo naso no abagisika no na mo de akoto ho de amawo ba bia ya wo kise bia no ene wo munni nkomode na akere wo so na yefia da bia nekura no e bia dead body bi mo mekọ motre na makoyi mo dead body no mesra mo sikasam de se abada ho a e makrama nka wo de bia da men so sada ye no sempo be makrama ka the praise to be for all your financial solutions is Otua Second Rural Bank. Just call them on 0504 842 957 0504 842 957. Remember 3A Herbal Center so efro say sisi yade cocoa any constipations no nyina no e be free ho. Ene fa na wo de na ha wo. Wako programs bi wadi aduane bi ma sabi ama wo yam nyina atim. Cocoa na fifiri wo hene. Woni padua no mu ana sisi yade no hene fa na se wanu maduro bi wa mpane bia ne ade yade wato aduro so enko the place to be 3A Herbal Center. Just rely on them na omomuawo na o constipation o piles ene near waste space no do akoduru no omunyi wo emfamfiri. Of course we are the cocoa master Kolinank Danny Herbal Mr. Herbal and Apedank 0546 107 107 Cocoa Master 0546 107 107. Yani Samens and ATM Komo Anopay Ewo Jumadie no so. It's exactly 60 minutes after 8 o'clock. Kennedy Digital Satellite was open 17 inches to 55 and Impo 65 inches. Just mention it, just name it. Type beer, size beer, a Kennedy Digital Satellite. Then I will prefer no type of being 10 Kesse Krokrowa. Na air conditioner so open type of pain. Dear here now open what they call bohene. And here for now pesa with the ball. Sanso mo amoye popcorn no any idea no. What the quality machine biaba. And very convenient to use. And the popcorn machine no yeah digital.
bibia digital Kennedy digital what the abano ebeko ye the amount laptops ahodo it range from saying esi hene ko se hene wonim laptops mu pa de hin bi na wo pe onipa bi de bia ma ne wa brochire e na asay a just visit Kennedy Digital Satellite na omuma obi Accra branch Wedja Old Barrier ya ye ban traffic light no ye wo honum ya adwuma so one crane na mpotama no pay e na wo hwe no ate yenka call them on 0243 074 750. The mom said, "Yeah, Kumasia Family Plaza building first floor. Yeah, Ben Boss FM Patasi at Dome House building now first floor. Yeah, Ben Police Depot Kennedy Uncle Kennedy and no Kumasi and then it environs. So no over for 0244 385 128. We are see ya buy ye dimpa yesna hunya. Inte dimpa natural clinic sabra. Also ni nyina fabra ni into us here. Peptic. Gastric, duodenal, and the akeka hunya no. The press to be a dimpa natural health clinic. Dimpa yasla hunya. Stomach pains ne, chest pains ne, back pains, headaches ne, the akeka hunya no. Obetu asye e de free hodi amount. Mesraw ye de bibi duro kan local and foreign helps. And I de ye adwuma. Mesraw ba bia wo hye bia Kumase and outside no, wo ye delivery. Enti aduro no de hiansa ne dimpa, Dr. Dimpa din koma. A droning in our takes a more or by packaging a kama, not yet the ascendo, where your comfort destination now on San Etumiaka. Dimpa Natural Health Clinic. Second floor, Wallace Towers, Ditchamso Kumase, former Office of Dementia Health Insurance Scheme. Honomwa, Dimpa Health Clinic, Dimpa Ayasana Hunya. 0245 118 434. Simmons Herbal Clinic. Dr. Simmons ewa hasi. Minia na pomo te say. Obade na darumo minia kwabra. Ifie boko de. What they are going by. Or they are domine enkwanya gate. Ya mami bi nene ma ye shepa anti ya mama kan. Why? Ya mama kan. Ya nkwa no pay. Yo kwabna be dase. Na etifo ne ahwefo nso. Ya ma obi bia kwaba e de aba Simmons Herbal Clinic. Kumase asokore mampon. Me pa cho tie nie pa. Yesi wo Kumase asokore mampon. Enti se ufri krom na e ba. Bra Dr. Mensa ubeti si ye pai mampon pakoso pacho fasaka ni bi e ana mpempi nkofo bebre eyira ekosi asante mampon ye wokuma se he ya aboabo ene teketi ho na ho ne ye wo ufata police station ho na ba beto ye ho na me kan wo foka na wo so ba be si o Roman asoridan ana se ba bia na na so kore mampon hini statue ni si no wo si wo ha busa Simmons ye be kire ho nom onso frinka kwaso na eba me pato be si wo Kwame Nkrumah Suapon school nanim ho na fura sokore mampon ka ho ofra so me ko Simmons Herbal Clinic ba be si wo yanim ho pe ye ni asokore mampon rural bank no ne di nhwani mu uba ye ho no de ye ne se ye de mfidie ye de lab ene ye de ye diagnosis ene ultrasound scan ene ye de diagnosis ye ka tro se mpempi se ye hu wo yade no de kofa ba ye afi ye hunu the courses no ne nsenchene da di ni nyina no yehu se nyamnya nim no yare bebre wo hon man nsenchene ne sesenti gise ye hwehwe sa ne ma ni nyina ne yehu se wo yade na ye wo no ni nsenchene na ye wo no eye sa yare we ya kan pempi enam se ye sa ne ma nti onyankopon dam ye so a dance no eye akese ya ka tram se ye proper diagnosis na ye nhwehwemu papa na eno ye 50% of your care o yade no ni 50% ko if say ye kan ebia na obi enya prostate cancer and I say prostate enlargement benign prostatic hyperplasia no ebia no anya bi ne junsom o hawom ye kan no ensenchene ebedade o prostate no dodo na any sexually transmitted infections no esese nti woto ebia na unya burning sensation wo jonsa wo te say yaw e wo bem na say wo bem a wo say go anu a conclude we the sexually transmitted infection because emre bia me wo school pa me nya gonorrhea no saa na e ye me eno ne ye pese ye ka kire say ensenchene ahodo e da di ni nyina no e ya na esese yade ahodo bi wo no a esese ebu ha me ka say fie unya malaria ofe unya ulcer ofe unya typhoid ofe unya hepatitis B ofe enti wo efie na enti wo fe na enti wo say wa conclude say malaria na ye onti no start no malaria duro no di enhwehwemu na aye sa ne ma we na Simmons Herbal say yi sa ne ma na free ho no na me kan na otwe we amu e na ye nya stroke patients mienu na ba ko de
kwabna obaye no odakam ti yetam no yamfa na entima antena hwiche mu kra ba ko de ntena hwiche mu na ede ne koy de odakam no oba ebetena ho no na ye man juice ni bi ni ade no ye man tea bi so nom ye afa de ho na no atimi asori atena se ede ne ka kire o se uye nhwehwemu ewo yade num na hu se me de no course ni ewe sa ne ma no ye kire o se enema we a wo ye no eno na de sa o ha we bae na afei enura obo ade ne de adom ya ye nhaban ni nnuaba ene enubra no ye ma obi a ewo sa wo yade no uhu ensusuaso papa ewo so eno ne ye ka kire o se semens si ye bie ya pono ne de ato yade ne se de sitie bia se de papa iba ya na oda ho afei watimi asori atena se oba beko no otimi sori gina ho eno ka kire o se semens onyankopon na me so ye adwuma yen kofa Adea Akye Abia na mom enema atwa ho asia na da bia wodi bi wo fie mu no eno ene ye de saw yade no enti se ne ne dai di kan na wo ti nka wo hwe yen a tumirika bra semens wo yade no ye sise de sitie bia fa bra semens eba clinic na bra beji wa yaresa na ye kan ne ye kan jade awo mu nsensem ya ka tro se opa awo na se unya ba bia wo so wo ba na beji awo no semens eba clinic adenti na mekasa efise ya redai wo enemu yade ehwem say gonorrhea, syphilis, chlamydia, genital warts, human papilloma virus, HIV. Ye catch us say viral load no de ama wo ye ho na. Ye viral load no eno be kire say oja de no stage say na akwa akoduru. Na stage na eduru no eduro we na wo say ye de chance ye de ma wo. Da bia na ye ka say uba ya anya nhwehwemu bia wa start complaining. Me yam na ye me ya. O yam na ye o ya no yenim say obi yam ye na ya na conclude ulcer. Ya catch us say so binya typhoid a typhoid etimi ma ne ya otimi call intense yipa unse pain no ontimi contain ano den na emom se ye nhwehwemu ne hu se bia na ye ulcer no kra no so emugu ahodo ye fa peptic ulcer no emugu ahodo ye wo so fagia ulcer de ye bo ene aminim no bo se obenum nsuo na ne bo hyehye no afi wo ha na afie di so obefe no obi ana moja kra wom obi nso sabi ne de ne eduodo na ulcer nti oba koja ne nan no na sabi moja wo ne najana num obi so de gastric ulcer na stomach ulcer nti sa eniema we kura no e wo se ye nhwehwemu se wo de no eye wei bia so ne hu na adura e wo se ye de ma wo ye kase mpanyin kase mu se untimi mfa hwempo aduro enkonkosa nanta nti semens se wo yade no wo ba ye nhwehwemu na ma wo afei ye twaska hudo ni nyina de ama wo ye clinic na ye se ye de asi ho Monday Tuesday no so koso na adanse na oya akese into pressure wo diabetes na eto so na wo se wo de wanom nura se akra wa brent wo de wo twen owuo wa tena se enkoform no yesi bra ne ye manage masa or how mienu we no enkoform kra drastically wa bra de haban eni nnuane juice no ye de bi ma na amasa ne ma we so atekra de ama se ye wani no wo ba ye nhwehwemu de tene say conjunctivitis and I said diabetes na do de ne ba retinopathy e wo se ye hwe ne yehu a ye ma unro no na sa o ha nyina e free ho akọ de ama di ye number no na frɛ 0240 61 60 60 61 0240 61 60 61 0205 57 35 55 o frɛ sa numbers we mienu enu bedi nkomo kama na kwabna me sorry so no na edura ye de aba abonten a eduro ni din ni Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. Okay. Semens Vital Herbal Mixture and Capsules. Eduro na ne mra ne de agan no. Nti se wati agan ni din pa ne Semens Vital Mixture and Capsules no. Eduro we ena ye eduro a ye adwuma wontini mu. Nti tieni ye pa se wontini mu twetwon sabi sciatica ena wo so to ase ena twetwon. Kona koto eduro agan bi. Ba bia wo bia obenya bia to herbal shops, pharmacies, tobi nanom na wa kasa ubehu ensenkyerene eduro no eye na mpachaw so ye bema na umema ya na tofom mpachaw sabi wono yiri hyiamu a sisi a na wadwodwo mepachaw tumlika na koto agan bi sanso na so bema ne munya den mepachaw kotobi afei atenka de atenka unhu bi da e wo life mu a kona kotobi oba ne bema hyiamu a wo se motede nti se de ne ma
uhia so to agan cement vital herbal mixture and capsules bi afei se osisi na ye oya sisi enko ade aye ka tro se nye accident ene wanya ene wo se ye koyo surgery wo nnompemu a unum aduro na bi ayade ahodo aye bobọ so yi bi ene akofa ho ha wo de abrewa unum aduro na wo se osisi no eko okay ye ka tro se aduro no ye nim enti Nigeria award 2022 best waste paint product of the year Simba Africa award ye na ye ye enti se osisi na ye oya tumlika koto cement vital herbal mixture and capsules bi fa Cape Coast ukopena herbal obenya bi takra den so nimde herbal ene nimpatam nyina ono na surprise ni nyina azim so kwa azim FM obenya bi ato honom mepacho takwa ko was ebidrofie obema obi ato na kumase ade herbal shop se wa nyina obenya bi ato na emom uto anu afreyen ni ama dosage no efise bema se de obesi anom no ene obi a oni atenkane nom na nyepe ene obi a ne sisi ne ya ne nom na nyepe itu frɛ ya ne ama dosage no bema bi wa no pese ogina so instantly o frɛ ya be kyerɛ dosage no kwan abefa so abenom no o mfa bibia nka ho mpa to mo aya mo frɛ no bibia nka ho eye mixture no ne capsules no eno nko a na abenom be ye be kyerɛ kwan abefa so abenom na bibia to din dia ma 0240 61 60 61 61 0240 61 60 61 0205 57 35 55 nasa bo akwa oni nyankopon to asem ya misraw agan ya damase papa semens heba ana wate wonka no anopai Dr. Kofi Konadu Apreku penunu dia tudwa ekyere se ebeye a woni a watwe won ti so pese okura franka de ma NPP amanyoko no yehwehwe won track records mu yie na ehu se genuinely the new patriotic party na timi ya elect wo bia obetimi a lead the party no na watimi a pursue the vision and then the direction of the party yebeti hu komani ya hwesa asem na wo ka no China mu asem esitie West African Senior High School mamia e interdicte no yi Nagrat President Angel Kabono wakan sem bebre e de afa ho e kyere se asa hwehwani madwuma bi na ye no menim sade wusi ete ase ye ba bedin komo na yesi nkonwa e wo sa asem no ho but before that no Leicester Ghana Limited was what the washing powders ahodo nyina aba wo de koche wo bi oba bi awo ana den toothpaste papa no so wo de aba ena ye nua ma nso mo bosomi akwantu mo bosomi mfikyiri kono ne ma modi basiesie mo ho tenten tietia kese de no mo niema bebre pint liners ahodo nyina no brass no ya wo de brass na nya asesa no me pa chaw na emwa wo adum ya be tum for statue no Leicester Ghana Limited 0501 390 337 lawyer Boaben Asamoah we spokesperson Edema Alan Kwadwochematen Alan Kwadwochematen ya kan ho asem na ni abre se opeso him franka Edema NPP amanyoko nam so man beye omampani e wo hasei na yenni nkoma kakra emfa enra meeting ya ekoso no eniema epiepie mu ebia omo ye contend with eniema e pop up no adana na lawyer good morning anopay Elia papa na apomote say Thank you for adu ye ho ye na Alan so bibia e boko e wo ba bia mo nam no de ne ho ye pa ground so kosen I no pay we nsiamu okay your crutches if I say dambai okay jero pay no kunu ya ye we nsiamu okay na mo kwafam a aman for receive mo saying messages so say na te san hwe the facial expressions of delegate ni aya na November obehunu de be sikue mu ebe ye onwa tese bibi be si okro yi mu ebe buru ye nti asieso November obehunu de be si ebe buru ye nti asieso ade na wahunu aye nhunu bi yi lawyer bebe na anopa de na minim so be kan radio hu asem na I say me ana ya baba na me ka me mo atente ho kakra bi wadama me aba ho 70 men from abraja me ma opportunity kakra ma e bia won ka de wo ho facial expressions on the part of delegate no ebra mo welcome no papa ya net say before ye ntinsi ani fafa so o say me busasa a delegate no nipa ya mo ko mo na so no mo facial expressions ahodo no ya net say towards Iraland no omu nyina se Iraland so ombeto amala me say bibisi ebe ye nwanwa omu nyina
see do announce on beto mala. Okay. Lawyer, na what mu NPP as a party. Well, what mu ama and niema baako mienu miensa be mu de agu epono so bama bobo ho efa kwan pa be fa so a party ni nyina no bia betumi ahunu on stand ene ade eno ansiamu de no koso niema bi fifiri mu bai January no lawyer ye be kan say party mpanyimfo na ahia ena o ma form ho adwen nti de om si om be ye no ye bom pa ya mo mu se om betumi aya ma na ye fe ya ji ato na ya say ebe boa mo pe mo records pen mo checks ne ade no ebe boa mo de se be boa na emwa de ejira party mpanyimfo so se ni mo hwe ka om na ma kwisia ena om si chinchini a om be ye de om pe nti de om fe no ye bom pa so om betumi ayi ni yi na so ani eno ani hia lawyer so wonu obi din komo na ka se wo pese wo ye de wo pe meaning said there is something behind what na bibi wo ho na se enipa nkono se ye pe bibi na wo hia na wo ka se da bi de wo pe no na be ye de a se ne ya je atum wo so be ye regional special delegates conference ye ne ho hwi kan bi and they say ye nyina ye hwe ni mu so be ye regional conference e mu hwam a efe a so ani eno na ye nyina ye na ebe boa me interest se be boa na emwa ni nyina agina se omono be ye ni yi eta make say asudi na beto omso asudi na beto ku no so me nchire kwan ombe fa so ombe ye no omo ye na ye fa eku na nimbe benyam nyankopon ye nyina ye hwe no nyankopon ene da ahenie ano nyankopon ni si nyina enti so omo ye na ye fa eku na nimbe benyam lawyer de ntia bibu sasa ne se lawyer de ntia bibu sasa asemu ne se wo yo bia wonnim de Ghana politics de ntimi nkabra ye be yi lawyer Boabe Asamoah de ato nten na wo say spokesperson de Mayura Alan nti wo hwe de akoso no a sade ma bia mu gira sesi ane mu vision ne mu directions ne bia mu focus ebetimi aboa mo de towards your achievement na make say no se be boa se moa yi unhun kopinsi ebeye ebise ku mpanyimfo pa at esi nyina se on person chichim no mtopete no myedu nsia ye se ye baako na ade we nya no ne bi di odi ku nanim ade we no ye di sem ne yi bi akwa anim tinye we ni abato na nkasa ye nsemu dwumadie tinsemu dwumadie no mo gina fa akose on person chichim kiti bibiri na omo bre ho omo bo ho ka na pintin kwa yesiko ni eba dunsia amantem dunsia mo be be adredi akase ombetimi ye nhihye asisi omo ho na omaye na ayefe enko na yigina ebi won so a ekwan ya wo fa so a wo hye enkwan na se ne betimi ahunu se enkwan ne be ye da na se enye de we nu ye de mo de eso ne akojira omo so akojira ku mpanyimfo so lawyer register ho nsensem Ghana ye beto aba both parties say we Ghana has say na register no ho nsensem ya na e pop ya bebre this time round assurance bi wo ho na register no bibia ye intact de mamo say ne register ye de to aba sa da general secretary aka o say register ye de to aba ye twem no obi amfa ne nsanka eno an ye de nti o pensi mo asem a say register no ye kojini eno so the time chipintin so on register na asem na koyi. Okay. Until I say na mo de ba chere hen just after say mo wie ba bia we would money chere hen on the part of Alan. Ba Jose. Ora no mo wie mo de money ba chere hen on the part of Alan. Mo campaign message no. And the brain so ya be bo mama ne. Okay. Lawyer no pay that for your time. Damishram. That's papa lawyer Boabe Asamoah or kasama for the Mayura Alan Kwadwo Chematen na mayene Dr. Amuzu eni enkomo. Dr. Amuzu Sebra na obema ye mre no ontu ase mfama wo sisi yade no prostate disorders obetu ase de ama wo pulse coco ulcers ahodo nyina no obetu ase sciatica stroke aye Dr. Amuzu ose mawoji hia cholo na chese nyame wo hode a mensuro bibia tafun shaya so Amuzu Johnson ya obe Moro Market Kumase Achimota Christian Village opposite Puma filling station Sunyane area 3 Dr. Amuzu Atanase friend 0247 776 743 0247 776 743 Dr. Amuzu na waje so se nyame wo honti mensuro akoda ne nyini ne nya wo fe a eye Ararak baby food akoda ne nyini
na pomodin no ne kase ne nantia no nkoyi a eye Ararak baby food. We say ya the rice with milk, rice with banana, and milk for 4 months baby nimun dia keka ho nyina e de aba. Ye wo de head aje ye de wo afrafra no mani ade rice with vegetable cereals no mani ade nyina eno Ararak baby food. Obi a ya wanya Ararak baby food e de ma ne ba ya wanya bosome nan empo bosome sen no akoda na pomudene no ekoyie etema no ne science wo se baby a wo se bia no aduane na wo de ema akoda no se wanye careful a wo to yare na de ama akoda no nti bra Ararak baby food aseye na Joywin Company Limited na ebe jidodo na efa koma oba no ohene fa na wo se baby a wo se bia no ya kire se bibia wom kama ya sa wo nuane no de wo bottle mu a wonya bia wo de makoda na wo wie Joywin Company Limited from 0244 717082 0244 717082 and 05115 050115 0912 na ya so Dr. Amuzu Dog, I like a lafon. Lafon. And I want it. Oh, they won't take us on. I mean, said that today. Oh, but maybe she ain't a crank. Yes. Yes, I ever called you a job. I don't pay Dr. Muzu, then I'm what they might be material for. Yenda, what we tea for no one for you know. Say, Omanyamre, Ajimre, say, Omone be dinkomo. Na bibia aye fine. Na ya wonioma, eha eye emema ema mema nye mema na saa nioma we say no ene ye behwe befo ewum because obi ono ma wayemre ba onim ade kure kofa bae no kofa bae onim okay ohun ya ne sa wayemre doctor say se wayemre wo mpem na wontimi enko ekwan so a osrese bra na yepe ene ya boy abaso se ye hwe eye mema ma bema ye bema intimate etie di obi kan se ono na waje nke the penis doctor na mano yepe ene yede nation penis doctor yepe ne hwe ma bema eye bema enti sa wo hwe me wo etichiri ne benche ya normal ne go screen ne so obi a ohun Dr. Amuzu na onte Dr. Amuzu nkan na ebi akra ya won foforo na ade a ehenie obi a wo pressure ana obi pi ewo soro ha adwen ema ombema sem no eye mrepa ye na sem nka first na nka eye mpenfu obi nya 45 any 50 60 ede kwa any ye kasa we nya pressure ana say pressure ana ni BP ewo soro mesra wona say kwala no obi o 29 years 30 years o say the BP wo soro ukọ check ya buburu ya na sa pressure we wan hwe ya obeka say ato ama wana say sometimes ye didie mu ene ye ho hwe so paninti no wan hwe ho so ya na ekofa aba de enti e be fa aba ne say ebia na o maame wo bi wo papa nso wo bi enti ade na wo family nim enti wo say o maame na wo papa wo bi a na wa hwe didie mu ye wa hwe wo ndam ye wa hwe nduma bi a wo ye mu ye se ne sa pressure we nso embe chechero emfa or how be embro into so pressure doctor say bra e tafo insia so wa ko check pressure so in no one so pressure kosra doctor say bra e tafo insia so e Amuzu Junction o de fu akomuru market wona e ho na obehu Dr. Amuzu Herbal Clinic oba doctor de obefa mfidiem ne ahwe say pressure no de na de baaye kofa baaye ne kura ye hwan e na so what the draw swatch in a draw ne hawa doctor say bra na yen show na bibia ne fan we bibiduro krojen bibia amfrafra bio na wa beka se ba be ha wodachi ana say e be manage pressure no e ma obema na asa ye be ma because obema ho na obema enye adwuma je so woni ani je die nti e fra obema na ya de na e da wa hemfie ho no ana de na e da wo 9 tem no ene nti na e me fra obema nti sa de we ni ho no ma let us say e de o how bebre e na eba nti doctor sebra na ye hwe e wotafo nhia so eye Amuzu Junction ana so obefa ye normal no na wafre so wo hu normal ne so normal ne ye 0247 77 43 0247 77
43. Na sa pressure ya me sa ka ho asemi eye kwadi ewo wan hwe ye bekun within a minute. Yes ne ne net yes ya wo so odon so aba. Yes okodware aba eno ano no. Enwumre ye ne di nkomo adidi awie wo so okoda eno ano wentimi ansori bio. Etimi kun within a seconds a minute. Intimesro enya ade a wo so wodidi agro. Sai say ekun be ma na na say e ma be ma mu ayemre. E ma be ma sorry na esi ne trasa no. E be san so ekun entem. Intimesro pe anu pumasibre na bibia enye fine enfamam na be pe ho anu pumasibre na so be hwe na oppressor na akokora na hawa na waba Dr. Amuzu Herbal Clinic esa betimi ama ebubu egudeme be ma ambubu ye ti say stroke nso say yemfa na say stroke na achew na oda ho untimi sorry a doctor say yemfa to kem na yemfa omra yemfa duro enkam na stroke no bi on mo nya stroke no nim baby ekura free by onim say be pressure ana say we ne by doctor said there be on the men je say be we ne de by fa ne bra na yenhwe yemfa ne mfa fidie me yehu say problem bi say e na ha nipa no na ya hwe no na bibia aye fine bra tafo inshaye so eye Amuzu Junction tafo inshaye so eye Amuzu Junction ho na aba be doctor Amuzu ankasa na wahwe wo na bibia aye fine na say wanya pressure no na wenya stroke na stroke ama webubu na obubu ye no when edro bi kakra bi anom enti wetimi na nante na wo nan kekaboma doctor the machines bebra abegu on ma ye de fiso enti oba fiso ne ma 2 weeks pe obesa sore anante untimi nante ye so a eno no 1 week na chese wetimi anante ya se ukrapoma na weja opoma ne mu ato ho no mu na wetimi akọwadwuma na me sa akoba akoso obi a wo we space sisi yare ade bi ase ebe kan wabrabo ho ana ase ebe kan ho a untimi nya hwe sisi na odi to pan tin se wo sisi nya untimi nto atopa no obi bu 10,000 wo de wubu e bi a 5 pe na osisi na lock mesrew doctor say sisi yare enya ade a wo so wodidi agro na nyesa wo yire onfra mi wura bio obebo odin wie na ode odin ana ase wa wo ba ko ana ye de oba ne din no anaso oba ne din no na ye de airframe mesrew bra na ye nhwe waist pain no na bibia enye fine na ye wondro a ewo dwa so a eno no o frɛ eye Dr. Amuzu a onsa ebetimi akabi anase one doctor etwetwe nkomo a onsa ebekabi na bibia e fine e de ama ye wa Amuzu P Amuzu P no wa wo honam yawo ukọ oye wala tu wala sa ukọ adwuma anopa tu anwumre obebe fie na wa yemre mesra ukọpe Amuzu PB na nonnom ebema wegina so waka anase o sole kọ adwuma wetimi asore akọ ewo apomodin mu obenom na anopa eni anwumre e de amaye na chese bibia ye fine e de ama ene ye wa Amuzu K so Amuzu K no obi a ye furu mu sanfro eduane to ye ma untimi mesra ukọpe Amuzu K ni bi na nonnom na bibia ne fa no kodwa so a on sabe ka sai ndro ya mebubo so na won so wetimi na wa wo ho na ananse atew ona ye otitriti mesraw ko ne kope eye Amuzu garlic ne bi na nonnom na untine mu nsane wa wo pressure gina wo so achepa ye mesraw kope garlic ne bi we ko herbal shop bie mu a ubenya bi na wato na wa wontimi ndidi eduane to ye mkura na wo ketu bi na so wa men odo nsa wo aduane me welu so appetite amesro kope Amuzu Herbal mesha ne bi na nonnom eno de okodwa so a won sa beka bi na wato ana se so pedro nim cheche mu bi a no afre doctor was 0247 77 43 0247 na ye wondro pa na bema obeye bema no mesra o say fre doctor say ope Amuzu 3 rounds Amuzu 3 rounds the way I wear the yaye ensure na started to mesro we men ne ferie and say so ferie so ade WhatsApp no man keke say doctor me here Amuzu 3 rounds neche baby awo ye de be brew doorstep 3 rounds no ebe mo wagina so ache obe ma na emu aye week no ebe sa memu aye den e de amam na asasa osisi yare enti wo a wo sisi yare sisi gina so ache usisi usori a utru mukra na wobre obi won osori anu akwasa mesra okope Amuzu 3 rounds ni bi na nonom na wo nom na say tu sa problem na se e de amount na ohia oba enya afi na akwafa eye ndro na nsem ya te se eye abrante bi wanyini kakra
menya be 60 years edeko one akokon twuma bi akose na akonom aphrodisiacs ana ne pressure so wosoro ina aphrodisiacs over no ina obutu saa wewu free obeko we ko anyankopon saa se de na de oba ha se ya asembe na Ganya judgment mesraw what Ganya judgment tweto ansana saa onye ni ato eno no nkwanche wono mokura utimi pia emaneko na bema obemesa obema 8 ya eno de bia me ka say disable obema sha obema 8 ya e man friend to pick or the koyi ni sima na so de den on fa anya hwe enti bema wo so obama bema ye kese na ye tenten oba ne ukura na ni age na say mba no omo measure with o flap no enti so o flap na ni mo hwe ni wono ma na o hwe ni sa so on ha no hokra obe pen out mo so on efe o ye gentle pa so ohun o se da bi ohun se akora bi kura na one na edi nkomo mesra wo so obema mu yedu na ye tenten ama on na emu sanso ye den enti doctor amuzu say enlargement mo obibia wotie me no say o hwe me nso a me tell say open enlargement package no na say o pressure and our diabetes no aka che doctor say doctor me pressure was low me diabetes sugar level no me ko check bia was low pa doctor e we dra de be kan ho ebema obema no etimi esane na emu ayedu ediama ena ye wo amuzu 4 in 1 na 4 in 1 no package ne ye obi a obema sha obema 8 ya emu nye din ena ho nsan so engina so nche obema no esha de ohia ye amuzu yirima no ma obema no yiri ana ayema ena so obema no 8 ya ohia amuzu gawo no so ma obema no ye tenten fine edema ena wa wontimi engina so nche no na adwa beje no de ko mesra ohia age time ebe mo age time ni nyina enti time no ko na wo san ko ena obema ne munya den a ohia amuzu odenden sa endro eye baako fo we ene e frɛ no amuzu eye 4 in 1 enti sa yare 4 ya essay eye amuzu 4 in 1 na yese ye didija enimu na enenam na ye hwɛ emema mu ayeden na wetim ye gina so ache na wo ko na akwa oba no mesra oba ohuni ho oba watenka ateko oba bema ene ukọ empemu a na bema no I say braid no di twitwa wa hemfie ho no mo de bia te so wotena translation so mesrew se watenka ayela watenka ni ho no ma de ohia eye amuzu odonso no bema watenka na ba esan so clean wase a sent bia emma wase esan mo wase esan ye ketoa fine enti bema ne ba eno ntua akora otua no double na fun yun kura fun papa da be ma beto fun papa e dia ma tikopa amuzu odonso no na mo ahemfie one fine se ne be ma ne de ne tikura ekọ honom kura na te se bibia aye fine e dia ma no na se woni akoko ntwuma bia na se woni be ma bia na ne te a mesra o se men koto amuzu odonso no eno be ma feelings na ba so too much enti koto eye amuzu ladies infection package no ladies infection package no ebe boawo ema wase aye kama obi on mo ko school eno wakofa white bi e de abata no mesrew o nonum edro no na wo de bi esrasra wa hemfie ho no ma obon se bibia be kreni o pant na wontimi hata no abonte no obetimi ahata ema bibia aye fine e de amam na ye kai mo se Dr. Amuzu ye wo tafu eye inshaye so eye Amuzu Junction enti wa wo hwehwe ye bia no braho na oba be hu doctor ankasa de wa famfidiem na ya show ema bibia aye fine e de amount so we hwe na hu ya na wa frɛ doctor ankasa we fra doctor na ankasa na ne din common e was 0247 77 67 43 0247 67 43 fa no man ne frɛ WhatsApp number na set test normal message so WhatsApp ya doctor na ndin come ultimate your voice note by voice note mesremo aya mo man near 30 seconds because nipa ne doso into man near 30 seconds na say doctor and sweat me ehun na one wait me edin come the pennies doctor yes be ma won ya ni kwan so be ma wu be ma bi a wote ase na o be ma wu no wo yeti ase ewu te mesro memma sa ohawe ento abra Dr. Amuzu Herbal Clinic the pennies doctor Maoji no ebesia yeda se papa yeda se nyame nshira Dr. Amuzu yeda mo birthdays no na eba Dr. Amuzu na wote ne nka no Tony Sack Electronics na so yasena yeda mo birthdays no bremo TVs type bia ya wo pe
fridges ahodoɔ, freezers ahodoɔ, air conditioners ahodoɔ, machines ni nyinaa. Bibia ya wo pe bia no. Wo pe microwave, gas ovens ni ade nyinaa, gas cookers no ni ade nyinaa. Blenders, kettles no home appliances no there. Tony Sack Electronics. Wɔn na afa ho ekaya wɔde emount. SD Karam Danum Adum Wesley Methodist Church no hon pe ana wo ben. SD Karam Danum Wesley Methodist Church hon chen ho pe. Tony Sack Electronics ɛhɔ ɛna wɔn na so yasene a yɛde birthday wishes no nyinaa ɛba 0204 292 242 0244 119236. Birthday wishes ana yɛde ɛto na yɛde aso so ɛde amount. Happy birthday to Abigail Ajeman, a senior nurse and as a senior midwife ɛwɔ Boaman Chechere, from your beloved husband Mr. Kwame Anane. Happy birthday to Kelvin Asamoah from your father Omono Asamoah of Sompa TV, Sompa FM. Happy birthday to my mother Vivian Opoku of United Kingdom from your daughter Mele of Foisse. Happy birthday to Ama Asantua Agudie Sika of Abrepo Junction from your daughter Mame Sapon of Ebuakwa. Happy birthday to Kwabena Owusu NP of Canada from Ekuya Ajimai Opambo. Sadiwe Eyame Depa Opambo. Dini Yame Depa Papa. Happy birthday to Samuel Owusu Ajimai of Agona Central SDA Church from Kelchere Obi of Sompa Television. Happy birthday to Dora Owusu Chum from CEO of Beck Bells Phones, BB Phones. Inti onoso dear and no happy birthday to Blessed Yabua of Asankregua Senior High School. Happy birthday to Blessed Yabua of Asankregua Senior High School. Happy birthday to Joachim Osei Boatin of God and as a Good Shepherd RC School. Yawo Ahinsan Estate. Good Shepherd RC School, Ahinsan Estate. Happy birthday to Victoria Johnson from Rexford and Aki. Omuna Eri Sosa. Na omuso de ya omde ama eno. Happy birthday Enkoma James Ansa, CEO of Agenda Commercials United from Papa Kofi. Happy birthday to my lovely daughter Emanuela Poma Body of Gosu TXC. Happy birthday to Uncle Kobe Amua Mensa from Solomon. Happy birthday to Janice Teria Poku from Dynamos of Tede DHQ. A special happy birthday to Mr. Obrempong Kusi Apia Bosia and as a Busia of Wenchi DVLA from Nanayao Buama. Special happy birthday to Mr. Obrempong Kusi Apia Buzia of Wenchi DVLA from Nanayao Buama. Happy birthday to Ruth Akowua of MTN Atonsu branch. Happy birthday to Lawrence Ananeyeboa of Apia Menka University Mampon campus from Nanayao Buama. Abusuya we nyina no eye Tony Sack Electronics ena eboa ye na yete ebrewo anopai enche na ye ne Abe Herbal Clinic edi enkomo Friday special ye de ba and what in some p ewo wasom anopai. The question is very simple, say yate ye hunu menim se wunim anabia wunim se woni asabi wonom enubone anase wonum wi no ya ema eyada wo mo pa eye nokore omo a omo num enubone anase omo num wi ebo aduro eya ade no ema eyada wo mo pa etesen sa na ti ana grace gift anopai oboye chidom say stroke, diabetes, hypertension, typhoid, malaria ne ulcer nyina otu ase de amawo be ma de ne ha wo ba de ne bawo e bawo so ma me papa de pa ne wo hawo grace gift heba and was so wodi wani kire
Ohim School Junction of Barakasi Road. A Buakwa Kofo Duya Oben Gao Ferry Station. Grace Gift Heba. Na Accra New Achimota Petroleum Bungalow. Ya wane Family Life International School and the D Animo. Dr. Grace no. Wa ben papa 0246 518003 0246 518003. Dr. Grace Boadu. Doctor enono ko na doctor and sawo ya bia ya how your destination travel service was rich and civilly is assured. Opesa wo he ope visa and as a consultation of business visa be family bibi na mo bia mo pese mo kohwe e wo hono mo ana hotel bookings nyina confirmation of airline tickets and ya dey no pese wo twa holidays bi eba ehelefa na opese ko wukosua de ana promotion package ne de eguso den wo ko Canada ya ye be ma 10 years working permit now they akoye adwuma baby ya opese ko nsrahwe bi utukwa ko UK ana se abrochire nkro na hodo nyina so a opese utukwa ko sua ade e wo hene Canada Asia na se Australia ne important ho nyina wo ko Dubai Qatar ana helefa Turkey on business ambition. So anasa henefa ningina no, it's all about your destination travel service. Written civilly is assured. 0257 298 084 0257 298 084. Bohu womo ewo asokore mampon ni rural bank no and the D ehwenemo. Your destination travel service. And pa sam no theater ye busa say. Omo nom enubone no. Ugidi anase eye nokre. Say e ma pe wo mo papa. Oba bi di bema bi a wanom nubone abonuro ma ne hwene mu nyina ete. Anopa yi wodi na chi dendenden. Wo twene ho a wonte ase. Eye de ya sika no de ma no ana woni sika. Ebi mu kura kire se wo ba no kura na sa ma ne sika de ko boduro anadwo no abaye no ho adwuma eye saa ye tete ati abisane agro mapamfo e wa ha sei asante ye bo a o fie ha Libya bogana na ya bo ama e wa ha ma yente ho na ye hwese de mo so ya mo fie no join ye Facebook live Sompa television Sompa 93.1 FM all the social media handles you know ye live e wo honom obetim the comments no ato ase ne mekenkan said ye wo so emfere odie yenim komo kakra Adea Akye Abia nsem pi anywom editor na ma starting free wo ho editor wo gidi ana eya tesem se obi a wonum no bone cocaine e boduro pa e siwi e ma ani gi wo mo ho eye sa na tie ana kora we no edika no say ye we no ye ntimi num bi da na ye ntimi num bi ena ye dia koye se na sa wade a wakan a wasua wo wi mu e chense de wonom ena sebio me num bi so mfa ankoye sa empasu djuma no and me ji say ye kan ro de nuru asabe amanfo nom de fa ma de edoso nye wi nku njedi kan no upe wi anom dada akokonom men fa sebio empaso agruntina ode ekonom wi na me sha asefu so say Parliament ekoshe sa amra we say afesimi dua sa help no for that commercial purpose no o man ka say ye nom sa wi no sa enka ho ena etoso mienu Parliament amaye hu sunsun ye en free wi dada na omudua no eni fufu ye omode bayi ye nimu difference we mu class si ameka say because wi dada no de ye nu say omode ye na mebebrebe min kom you know kra amo commercial purpose no Ghana hey amafo timi wi ni bia omonom bi se team na ba no omode ye e de yabomu se na manyi omode ye ba wo mo se bi wonum wi ni na se wo de etimi de fo ba mi hu obi onum wi a bia wo ye ponster minim bi se wo mo ye ponster na mema in particular no se obi num wi no enu ahodo omode ye se na man edoso ba me yate se manu bi so omo so no nom so omo nom a se bi omo so si mema so a ende nya agro enu so nyina ye nema ya tete ndi ade a yate ba na say give and take ana
na say jomu kende say ya ampa na say obi onipa menu oba no wi na be ma no wi na za go boy ko share ya ba ma if you are to mo patam ya mutu because say mo say edienti aja biwa papa no kan nura nansa na say sayade wase na bebe na de ba ko eboa kwan say obi num wi na otimi gina so chenam say oba akonum bi be ma akonum bi na say nipa menu akoko share dem odi a ya bo ma ene dem odi mi hu de be ko ho ko we sex me how it's going to be because minim say we nya purpose ntia parliament this passes emra we see omo hwe aman a passe ta lawyer omudi nya commercial oba bibi man mu hase ya e man ma hodo be senkono ya o magye we na tum and we go so our cause mebo boso e bi say omo say e bi say bochwana na say hin omo go can do now omo wi ne de na omo de aye ehu ne omo ya timu ya bo ama agudi a obebrebe nyina ya mfa anya hwe say wi na e de ne wakoto so ana wi no kra na wunya ampanifo na say ajekum ti ase kra no ye fe ne saman wasa koto nsamampom wi ya wo yen mamanfo kwan say omonom enye de mo pekra de omo so musi dum wi no because say no impression amu create mamanfo no wi na ti say omo nya ho kwan say omo so omo wi parliament anya ntum say ye mum fama no wi before obeto aso no Rwanda, South Africa. Na South Africa for 18 September 2018 and na ehun hye no eba ho na kisia Ghana de enso a epende Uganda and also Zambia, Zimbabwe and Nigeria and now what you say Central African Republic for no Central South Africa Zambia ne homo South Africa for mo na aja tumpa West Africa am say the enya ne no crepa de as Nigeria mum na ateki but ya kwama e no monye free mo start say mo importation Ghana ye ntimi nya you would be bebrebe wa ha say ni mo na no e nu describe with piwa e betim ya boa ade bi say no empanifo say de obi ye ni kuro ye no e bo obi man ye no regulation say mra na aba no ye ma ye hu say we no ye de ba beton okay ya ye koton wi na ye pest baby a wokoto aba no no wakodu na ye hu say empanifo say na e supervise ama ye hu because nya say do mu ye de ye betwa ye be dwan say kokora na ama fe yen sase asan enye bi kwa nua ya gudi ahodo na o se ehwe ne maye pa because me de wi hu nsama mpanimfo ya de aye wiwi sem o parliament won de omo hwe na ne bi se omo ya de omo de parliament ya ye wiwi do because o kai say say ya parliament ne ya ye wiwi Supreme Court omo je man to Supreme Court echo overturning e no masa de akọ because yeti wo se see ya economic say wi ya nyintumi said amanfo si enom de ye nema bi okrum ha no emwa yen ti na make say omuma ye hu amra no mu ye say enye nipa mu advocate for this particular law me hu say ampa ya ji mra na tum by mra no say ni say na ka yen ka say na ya bo ma obi ono oye rasta man o du awi wa fuomu ho no onu bi ansa na ba beton but ye obi a ono ansa so na no mu na make say rasta man na ne me say rasta man ni abre say okwa no a test ya he test na test no ho na one test so hu the efficacy na say do ni bo na wo nti no sa na man panin for dey fast wi sa na ma won omo hwe yen sa purpose na kasa no ye nya mfiri because ye kwa koton wi no store ben na kwa kodua aba na ama ya koto afiri kwa kodua hwan na hwe enua no so am ye dua supervisors no and I say supervisory organ no a hwe so na hemfoa eno an say yaka say yen konkodua wi na yen fa for commercial purpose no ni say also mutimi chirechire mu na ba form because me die me say yaka say botaye pa ye de jim na wo yatumi say benya sika free wi ni dua so a me no nya adwen ye woni me pio ma we say mu pa ye betimi nya sika free so a enya wi ko na say be ya adwen enti oba ope obi a onum wi omo pem emema okay Ghana ha sebi o ye ne awai no mo nware ye no dodo say na num wi omo num wi na esa enti no ema na sebi omo ware mema omo num wi no change omo sebi omo nya tinka won paso ana adebo wa ma yemfa meye vense enyina so bi asebi enyina so eni nyina so bi enti me de me ka se omo num wi wo Ghana ha omo so omo no so pi enti no omo nko na sebi omo nya empaso ni jena na debi
enipa pi o ma we se ma sebe omo so empa so agromu di bia omo nya omo ni gie enya by force chinchina wo wakonu nro na sa nema no na ya kwamna ani gie no se nkoa sebe wo no be hye mu kura na se nkoa in scientific terms nkura no ahode ne yese and the more awu so ahode wo mpam no the more na wo sebe sa maye bia omo nunu wi no kwamna me ye ka kire wo de omo de ye mema wo mpa so nya agro man na nunu wi no because oba onu wi se da na meti obi asem bema ni ntimi ntinu mfiri wo bu na ne oda fudi na chi na 24 hours no na esabio anija ba kwa benya ntino ye bu ni epre na that oba o no wi ho ene pe kwa bi so papa so obede beji oni mum sin say oba o no wi no o si ni sisi mu di nti na wo de ha on paso na say wo ma oni agi mpono no ha wo sa de bra outside the bed no ene eniama ase adwusi mi de me no ye opaniama ebeti ni mema ema ne mema mpaso die ebedi nkomo ana se ebedi nkomo momani agi a enya wi nko ana nipa beti ni di yemi atoso boga abna eye no krese ema pe sebi woni a onum no bone na eye ane a edi entia azanti ebo ho ye manika no pay azanti ebo a ne ho ye manika pa nene waso panisem no adedi nkoma yedie waso panisem no adedi eh kan wo wasem on say baby a wodi si ye na me to aso afiri enti wase udi mpama me nkomo bomu da so dia ze kwabna ne yete ne say wi de yo beka se wi nya de papa bia no mpega na yi wi ye I say no mpega na yi na wi nya nka parliament akogye atum wi ya de papa kwabna ne mama eni di mema o munum wi achi eye se kwabna won se so ba ye aduane ma o na se wudi ni nyina na wudi a ya na ne age pa enne mama eni gv fo ho no unu wi a ebia uyem so te ase wanu bi da enye wasem eye survey ebia uyem eye survey amaye no ya eta wode manenko oya research ebia uyem what happen in machine wo muso akwa na ebiem enye wasem okay was a man okay na mo sem bibuza mambuza o unu wi a kwabna ebia uyem ma udidi pa scientifically and physically mentally bibia psychology ebia uyem ma utimi didi unse ma so ani jemema o mo pa aduane ho okay ma ani jibema so ba be ye aduane na be ma betena se na wadi aduane ni nyina tafrim anom nkwan no ma na ni gisade ho pa de a oba eye ne ya eye so obekojare no wasam mfifire no wabre no ho enchechewa ejane bi se no ene ade no waye aduane asi wona be ma ba betena se no de ne sabe wuom no asore yakọ so no so de ne yam na ebo akọ no so atiaze kama account record the video ni eti we for ne de omu didi unum wi a ebia uyam ma otimi kabo didi pa ese nyamede ne munyam kwabna wi suso mfa so ba akọ wo so wo ye aduane ebia uyam ma udi to nchane a omu ma aduane nsai fi okay kotugu this woni ho mfanjefo beka ne se kotugu gide maada basara mfanjefo beka ro se kotugu o se gide maada it is ono no wi ni ne de so na ya o ma aduane nsai wo fie ho obedi ni nyina it economically wabo afie no kwamna de ba ko so wi ye ma mema eye se eyi usisi mu ahankra what I say usisi mu ahankra flames na wo usisi mu zigzag bi so wi ni padua ma moja ni flow nti wo wi ni se mo eti wisie na ebekọ wisie na ekoyi flames awurade a usisi mu sa de say doctor akwesi we say chane na wotwe ni di nkomo oma ohun niema pa na di nkomo no pay ene so masa na di nkomo because ono ampo na interview last week no oma ohun how pa wi na de ba and utio want me an challenge no that time bug answer back no scientific be approved in kwabra de manekika we am buy udidi na me hu obi a wakwafu content kufu competition bia wonu wi mo Matias asate wawie kwabna ewiase ohun ewiase eti o se nipa dasani bia wunya ade ebeku afiri asase so
What I say? Yes. O se nipa da se ni bia wonya ade a ebeku afiri asase so. E bia me de eye maasem ne bekume. Wo asante e bo asoso de bia eye friends say wi a. O se bia nipa da se o yire ho nom na ku ni yetima wo bia ba besem. Na wa nyere ho na wa anya ne nipa be na ate bo. Ye ba wa yi ase bu sa se de ne ku na ye se wi. Wi. So ho e de ne ku no a ye se maasem ne ku no. Ye ba we yase a yenya bibi agina so de ase se ade we na ku asomasi na ka doctor for be de no samalefo no ente no nti na boga so obi wa busa se de ne ku no no eti nipa da sani bi a wote ase de o se wonya ade bi a ebeku asase so obi de ye nsa obi de ye wi obi de ye masem so hu ni nyina nyankopon obi de ye ntokwa obi de ye krono ebi de ye amrobri de bia nipa da sani bia wo se yenya ade a ebeku afiri asase so efise ye nkyere bo Kwabena what must say? No track record. Yes, also din we that wo. We that na. The way understanding your way no. Kwabena ti read ye so won faso. We boa emma memma yetimi emma nyame asem bam. Say enya tro na ka se ye nwoma yase nore se mpo anu anwa. Ento be say one we dey untimi ngo. We na be boa mo timi atopa. Yi usisi mu sade ayi usisi mu flames nyina. Kwabena meboa asema bike gugu sameboa gugu sameboa yi usisi mu sade usisi mu hankra nyina ama otimi topa ehye nyame die ne monyam ama tro na okan no bible say yenwom yase nnore mpoano anwea Kwabena ma no manum so na awo na onima aduane na Adam no odi onima aduane na Adam odi ahaban ni nyina Nyankopon boye no wose Adam hweso baako no a apo no ose mu oni no wankwa nkodi wi ni nyina nyame ne boye onima aduane na Adam no odi so na ahaban na Adam de so na aduane mu Kwabena sama na nkyire ni ho nti odi ahaban na ne som na eya ahaban bai nunum Adam ni wi so na bia ho de ese ne haban no de asom ese haban pi ho eti haban be ma osisi mu aye den na atimi ama Nyankopon asem a waka se ye nwo understand say na eye garden ti garden de bibia wo and why asante abo garden of Eden na wo ho na ya na wo wa kodu awi wo ho no na mi kodu awi wo ma frefo no na wi Kwabena wi hwan na boy nyanyame na boy yema odi yema frefo no nkyere wo se de mu ni aduaba no na mo fa ahaban ne ensa yade wi ahaban ne esa sisi yade Kwabena wo sisi yade a wo sisi yade a ebebo apa edro tata edro tata sisi yade pa sisi yade dro na de 2 TV le so no 0551931931 0551 over so pick calls my mother 0551931931 ye mono quick na yenhwe boga kabi editors wa kabi ugina he menu amache hello mache menu oh Restford brother here na pick ya den mami 0551931931 0551931931 yenhwe na menu amache Restford brother hwa de ne mame na menu amache oh menu amache oh 0551931931 0551931931 menu good morning menu amache oh yan hwese yebenya oh eno menu amache Restford brother hwese wetimi aboye kakra na ye pese oni edi ho bad o pese o kire se o allergy se ni na Adam enu wi o hwe yi ento hello good morning na pom disay amiado Bararuma ugina fa hia no pay ne wo na ko yankoi Nyankopon kam ni mu dwumadi mu na medase the share ne ma wie free so ga ma mutafe ya mape na me de mi gina e fam kwa me ata mi gina kan experience
enti green inchi obi onu wi wonya sabi empamu agudi ayegunu dana mesre aka nimbanyi fo no nwimu yi wi ni de mesre mo mo nyintum yɛda se yɛmfa foforɔ nso ɔha menu amaakye o na pacha pompo ɛgya no adom yɛ ho yɛ maame na wo nso ɛ ɛgya adom pacha yɛntie wɔ ɛnɔpa wogyina fan Sompa FM. me pacha entie TV no ɔda roma tie me maame wode tie me kasa no pacha o anɔpa me nua no mo akasa sɛn na wo nso woka no man na oka bi asem no wa mama tere wa ha ta wo ho na na o say the boy economy na tell me Ghana your economy is na obi ba mi ni wa tie tie dia ni ko obi dia ana ga na be tie pa ko no ko ni le ba hello oba pa mete won kapa you know say na me to program no beginning you right go play na ma pa get I say really maybe you trade ni ajendi ya de ya trade ni ajendi so you can give you idea na you go trade de ma de tra o ni ka ti ni idea but you want to know no ana ya da mo papa good morning sir pacha wodi ni ba kasa free about on the Kesse free air boss Mexico and Numoso, Mr. Adea Akye. Bacha yenti boss. Yo, Yakupon Sompa. Na Lydia Bonda tell you the new Adria. What can we? I think it's so windy. In the past, I'm going to say, really, moment there, and said them what. Say, yeah, no man, I be crowd, if I call them not according to crowd their anchor. But okay, in the past, no matter so far the percentage wise here. Don't know no is so the any instance on papa. Enti no blama emboa how man no enti nkoto. Na me share mo nyina. Ya me share papa. Menu good morning. Hello, good morning. Pacha wodi ni ba bia wo kasa free. Pacha me Alex me kasa di do na igbeta. Pacha yenti o boss. Pacha about we ne so mo di before for fry na mo ko hyper na black tonic at the time no na say we say actually am fra and say nya boni but we itself ne dey and kai head say na person na say we ne dey nkai beboa but yes say dey ahwe to ho yes ah very good head and so for the niama for fra and the mo ko high now e we ne nko adia na even kwa o dey tea crab ankai that is smoke necessarily in any. Medasi. Minia, good morning. Hello, good morning. Good morning, Minia. The America can say from a farm. Yentie weja. No, you pa. You are to sit down on one and one. Who's you before? No, couldn't say I bear that papa before. Minumbi, I don't be zombie. I don't see the kitchen of 1,005 Ghana. Say, me see, me Minumbi, Madame Kusi zombie. Na a deal, but me the kitchen of 1,005 Ghana. From an upper 530 to an area, that's none of your men in Ireland. After Madame could be torn, the big kids living in the top. Now, the big kids in the top. Hospital one to hospital for no to. I tell you, not any doctor, Nina. The top, and in the big kids, it is a binding for one that FM. Oh, man, and you come on this channel. There's an individual. It's a air pound and it's a plebe, and you go cry on for no. Ayasem 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 pa sade ne ma sikeka ko no ho ayasem ensem bebere bekom ne ma pi na wo se kom anopa safari tissue ay moton safari tissue ay moton
odi si wo office and as odi si wo henefa jebisi wo kitchen honom ne ade safari tissue eye moton mesrew ba bia wo se bia no linat e wotafo kumase o friend was 0242 318399 Esther Kosa e wasokwa kumase 0203541002 safari tissue eye moton anase obefre company nankasa was 0307001975 Abe Herbal Clinic atnase Abe Sebra na yemwaw Dr. Abe of Abe Herbal Clinic so apatrapa menu ya ma chinete say nyame adom ifie boko kwabena nyame adom bibia ekoso enti wano pay no pay de ye de ho be hye nyame nsa mobrohufo agya no pay so yeda wase sa yo pay no akra ye ne atiefo ne ahwefo de ahia mu biem mesro se be fam mu di dwuma na atiefo nso hu nya ho susa so pa ne wi a abom kra no mapom din we yesu dim nti amen. Order for Abe Herbal Clinic na enefie nso osane ade ahia ewo Sompa TV sui na adopay Abe Herbal Clinic yensemfo a na se yensempa fayare ho ane abase be bohu dawro akiro na aso gidi a wanya eho ayaresa abra oyare tete waye kwankro no obetu anamo edwani akire tano so apatrapa new site Dr. Hana Heti Abe kwamna wanya afeba ko aka ne mfie ho oh ye mama minti eye emse nura chi ane ye transie bi kakra na ye tu ahye da no nti na mwante ye nka no eti December de ye bedu ne pompo so na afei munyina mo aba witness Adea Akye Abia Nyankopon nam ye maame so na waye ede ama ye maame na Dr. Hana Heti Abe sa men kan kire ahwefo ne atiefo nyina se ono se wati hoi na nyame etiase na de kra atiase o fi na hunimu enye bibi biara akra ebehwere ne senti no de nyame asem so ana ogina se wode enubra ne hahama ebesa omanfo yare kronkro ne wato sika gu abre no anante ho abre no eno ana ogina nyame asem so a osa edema omanfo nti efie mebra ma me hye ne dwumadi ase kwamna be me dance for se akwansidie biara ni ho a aba asweye hoda na obi biara nso a watu anamo aba asweye wo se ope apomuden anasa ayaresa no wonya no kronkron so de kɔ amono so ne hotimi tɔ no nya de sɛ yare no kɔ na esan eba biem yɛsɛ kwatre kwa so be man toma ɔdɔfo ɛya na watie ne din eti maame a ne fie ɛbro aduasonum de ɛkɔ na still na hu na asɛ ababa wa babro de bi oba TV so a mo hu no na mo kamfo na edi adanse sɛ ampa ne nuro no ɛyɛ adwuma na ɔno amu yɛ adansede ene hweso de mawo a wo so waka fie na stroke abubu wagudem diabetes etetew yare kwankro ohaw mebre etetew fa yade ho no so obagye di na watu anamo edwani akire asoye ho eye tano so apatrapa new site tano so apatrapa junction Abe Herbal Clinic odofo mese eni wayaresa eyefua na wapomden so fapem ene asoye ho ne santi e ka ne se na namde number no ma fapen chalk bidie ana babia ogina biara no mobi emwa na twere 0243 0243 345 392 0243 345 392 ne to aso yi WhatsApp ofre so a eyeye eno ne 0506 460 208 0506 460 208 location ne tano so apatrapa new site na yechiremu se udru tano so apatrapa junction bokwa kwantempo no so a Watra campus no kakra bi no University of Akentena pia minka ho no Fair Junction on your right the bigger junction ho no so pa yie usane sane obo bepona na usane fan so ho na Abe Herbal Clinic ya ma me somebody sia jo tata na akire okwan de wo aba asoye ho sickle cells yade no yegusu a yes amafo ho eton adanse no so ekoso akawo se wode hye no ana wamu so obeba se oso obeba na waba ni ahwe ede ama ye hwehwemu na yehu sane yare no etie na enu akini ya modro 5 days ofa adro ni wi a mese yare no ona tonkwanta apai ni aka ayeyeye ene na se a oso wode beba na ye nyina ya bom adatwedi ampo Yakopon ase wanwade ne nepa wode adom ya maame ono so ede boa omanfo sickle cells na hawa mese ba before so bedru ono frɛ 0243 345 392 0243 345 392 na yene wo ka eho kasasie nyina ansampo na wabedru ho na yahwe yare no ede amount sickle cells no ye obi o yesikla anase echina mewufo ne bi odofo mese fo ni echire Abe Herbal Clinic na ho
ana oba yebetimi ahwe etu ase ede ama sa da wani so yellow abubu awai abai amanfo eni ahotokra Abe Herbal Clinic na ade wani bekire na yahwe etu ase ede ama prostate enlargement yesa ewo Abe Herbal Clinic bra infections bi akoka prostate no na afi ahonhono amna komra urethra na ama afi Johnson ho ayeden ede ama wo ne mpo Johnson bansumpo a emo kaye no Abe Herbal Clinic Somas ulcer so yebesa ede ama mesi enya abibidura stomach ulcer obi biara ni ho ka kyo so obesa nokre ntro ebeko asan aba gise onya abibiduro ya efiri Abe Herbal Clinic ni bi anonom na eno ana ebeboaw ama yare ebetimi atu ase kra ede amaw ekuda etete no Abe Herbal Clinic onu kuto na besa ukuro ede amawa kotwampo no unya bi ewo honam dua nani emma doctor enka ncho so honam kwan ba bi ne aduro no gise yetwa ebi diabetes kwan ede ne ho agim ye be sa hwemu ni nyina ayi efie ne hawo ni nyina ede kuro no aba na sa me kuro no entimi enwuo no na nu achi ne yahwe ehu se ekuro no etimi afri nipadua no ani ya kotwampo no me se unhu bi we ya anwasempa yie me ka ye usi brai na be so hwe na uso obedi eho adanse emma ne mema etwo ana enkwe ana ehaw oba de ya ne namoyam enam wayase ebi kwa timba yin from apa yie me pacho Abe Herbal Clinic be ma sane awudie na akodu bia no abeto ohwe no nyina no me se Abe Herbal Clinic eho ne yi operations ronko ede amount abibidro operation obanum no no ne bena ne nyina afa dwonso ene wagya mu eti ema yemfa sekan enkan ehu pa yie eno achi no apomden no ebetimi ato esan mu ne obefa ho adi ne wanya enkwa atenase onkwa na nyina no Abe Herbal Clinic fibroid etete se oba me se ebetimi atwa wawo wanya nim diefo bi se hana hati Abe ya oda Abe Herbal Clinic ano a odofo wono ene timi ema wo fibroid mpona obetimi anyinsan awo fibroid ni nyina apie ye wo stage bi won so a eduru a yise ye na ne fibroid no efri awodie num ede amount entesa na de command medical practitioner bia no beka kire wan se yise ye surgery eya awodie ni nyina ede efri office awodie no obiara ni hotimi de nsa eka na utimi etnase enam se na nyame ehye no enti Abe Herbal Clinic ana fibroid abobontoa ewa awodie num etete wo no Abe Herbal Clinic ana obetimi aboaw na wama wunro anane sa ohaw nyina ede afru mu bema koko mese ebema waye mre ebetimi afra wani ebema usisi esam ato nsuo mu na ma mema yenso ato ape mpacho bra Abe Herbal Clinic na koko ne sane etie afifiri hunam duanani afifiri woto okwagyana so a na eyi kokkobu nyina ede aba no yenhwe enyi firi o emfa ema netna sese nipadua ema koko enteto emfa wonko wuo fisasa ne ma we nyina no house system no na ete onkwana so a eno no afi oba ubunsa emaye ifmojafin ana onsa eka mese bra Abe Herbal Clinic yama wunuro eno na ema awo no ema no efi saa no ema bema enu hia nya de se ensuo no etimi ekọ eti bomodin se obeba ne clinic system no ede amaw na nam so ama yawa ubunsa utinyina no so no yayi afri ho afi low sperm count ana house bema oso ama wo ho ayeden abo se na dwonso abo akokọ na Abe Herbal Clinic for ni kire yaso ye ho yem hye ne ma emmo ne be emfa emaw afi uno oba ne be hia no na ade se anije etimi aba ekofa awo nso ede abrewo infections ahodo se gonorrhea syphilis chlamydia ni nyina no etimi ma bema omemasem eyemre eti bomode se obeba na yehunu ntam ne asa ede amaw edi ni mu atimi kofa HIV kura no ede ebrew mepacho memo hu nanso saa na tie tu anamo ebra tanoso apatrapa new site Abe Herbal Clinic ya krado se be nhwemu mapa ede amaw yehu baabi a yare no ewo na nu akine ya moaduro atu ase enso ede amaw penis enlargement ahodo ni nyina no yetimi ede amaw eti brasa obema no afon infections ahodo enti atwen akohyemu a yenyini nyina empie ne ensa infections no enso emfa emaw anopai se oba beto ayinyom ayinyame aya na bema o ye wasede na nyame enkomhye nso anane bohye ebeba mu a na ejina se bema o ye wasede ma oba enase na ni nyina ne se o ye omemasem na waye ni ye ede aboa ama aware no etimi aso Abe Herbal Clinic tanoso apatrapa new site ye kan say no ye se eho eye clinic enye pharmacy eti enhwemu mapa ekoso ansana ya moaduro yare biara ye ntimi amoso no bomodin se o de beba tanoso apatrapa new site ebo akwa kwantempo no so tanoso apatrapa junction for 0243 345 392 0243 345 392 yabra no yabra no sa nenso me ka wo se honhom yare nyina no ye na paibokwa so esa ewo Abe Herbal Clinic me bai na eguso den
fa ho bɛhyɛm bi na kwankorɔ no ebia na efiri na yɛnhwɛ mmoa na yɛntu aseɛ enso emfama diabetes epilepsy ya yɛtwerɛ yadeɛ dwonsom yare biara no ɛyɛ Adea Herbal Clinic kɛse amrosoɔ branie ni ho asɛm na akɔfa pressure amfa amrɛw yɛde besia na dasɛnɛ yɛsane wo adi ahyia mobrawfo agya medawase so akasa fa mu menim sɛ obeto omagidie mu no tuanamo enso ɛba wadi akyire abɛsa yare wo Yesu de muti amen mo Dr. Adea anɔpɛ yɛde besi wɔ Adea Akye Abia dwumadi no ne Kwabena Kesse na anɔpɛ metra mo de ma ɔman hene yaw adubu akye. It's time for sports with Adea Akye and Luther King and all the sports to anɔpɛ de o chinchin bibia ye bibia kama no Mr. Bright Entry yaw boama editor Kukua and systematic ne Buffalo ne abusuafo nyina Dr. Silas mu nyina no to God be the glory. This is the end of that session. Good morning. 5G.